God wants all of His servants, amin tayo, ngagbalin tayo nga pleasing. Makay-ayo. May kadwa, kaya ti Apo ngagbalin tayo profitable. Maasahan. Number 3, kaya ti Apo ngagbalin tayo nga productive. So in order for those to take effect, you are pleasing before God, you are profitable in the ministry, and we are productive in all good works. Digito'y kakabsat, iti masapol nga madakada tayo. An effective servant of God. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians 15:10. Page 1295. Page 1295. Kat kidawag nga agbasa tayo amin, iti Ilocano, page 1295. Ready? Everybody, read. Ngem gapu iti parabor ti Dios, at daak iti kasasaad ko. Ket ti parabor na kanyak, saan ang nagbalin nga awan kapapayan na, no di ket nagbanugak iti adupay, ngem kadakwa da amin, ngem saan asyak, no di ket ti parabor ti Dios nga da kanyak. Kaya't sumutlang ti agbalin nga effective nga adipon ti Apo. Iset ko laang di mind you kakabsat ayan, adda ka di pa'y napimpintas nga obraan nyo ti biyagyo no di pa nagserbi ti Apo. Adda mo yo? Adda ka di pa'y mas fulfilling nga obraan nyo. Nga isot dapat sapsapulan ti riknam no di pa nagserbi ti Apo. Awanan, di ba? So it is very clear nga di pa nagserbi ti Apo is our calling. Our hope of heaven reminds us that while on earth, this is just an assignment. Assignment ti kadaday dito eh. Kat dito yung assignment tayo pa nagserbi iti Apo. Amen? It's very clear nga di pa nagserbi ti Apo is our calling. You are either obedient to that calling or disobedient to that calling. You are either faithful to that calling or unfaithful to that calling. Hala nga di pa nagserbi ti Apo, calling tayo kakabsat. Dapat di pa nagserbi ti Apo kada tayo, dapat iso day passion tayo. Isut dapat sapsapulen tirik na tayo. No hamon nga sarsaraken, di pa nagserbi ti Apo kakabsat, delikado ti sitwasyon ti Christian life mo. Backslide ka nga madama. So, either amin tayo, kat uray kasanot kaadot, makailapad, makaigawid, kun mang dupir, ngam di puso tayo, sapsapulan na di pa nagserbi ti Apo. Wano na pukaw tayon kakabsat. Dayjay nga gagar tayo, ngagserbi iti Apo. No, daga ka di maikadwa, you are living a backslidden Christian life. Awanan di pa nagayat mo ti Apo, kat no kasta ti sitwasyon mo, awanan ti rason pa'y, no apay nga dapat ka ngagbiag. Hangka nga ilunlunod, ngam ti kayat ko lang nga maawatan, serving God is our calling in this life. Now, from there, hamot kayat ti Apo kakabsat nga makunatay lang agserbi. Makuna lang, you know? Kalang no nagdalos, makuna lang nga nagdalos. Ti kayat ti Apo, effective tayo. Di pa nagserbi tayo, mapnak isuna, pleasing. Nga di pa nagserbi tayo, adut tao kakabsat nga mabenepisyaran. Pamilyam, Christian. Kinam na tayo testimonyo ni Jerican. At the purpose ti Apo kakabsat ka DJ nga trial na tibiyag. Tapno mablesan tayo. Okay? Hala nga, di pa nagserbim ti Apo, effective nga makayayo mapnak isuna, may ikadwa kakabsat. Profitable ka. At servant ka, awang mo serbim. Di ba? O, di wala rin kwenta. Tapos productive. Kaya nasawan ko na Bible, in all good works, nga binasa tayo DJ 1 Corinthians 15:10, tapno i-remind kayo kakabsat, nga amin nga magapuanan tayo nga nabunga ti ministry, hala nga gapo di kinagagat ken pasnek tayo, ngam di trabaho ti Apo nga isot agunggunay ti biag tayo.
So God wants our service to be pleasing, that we are profitable, and that we are productive. So tonight, let us learn how to be an effective servant of God. Para kada tayo amin nga Kristiyano dito nga mensahe. God bless the reading of His Word. Agtugaw tayo kakabsat. Ni Apostol Pablo nga isuna iti nang isurat ka deto'y binasa tayo nga bersikulo, adatalo nga di nga makita tayo kenkwana, ijay sabali nga passage ti Bible, ikabil mo man di Philippians 3:11-14. Kaya't kung nga makita yo dito nga talo, nga banag kini Apostol Pablo. Kuna na di 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Verse 12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Siguro kat hanyo maawatan di ayan. Ngam i-explikar ko, no apay kakabsat, nga kas jaylanganan iti pasnet ni Apostol Pablo nga agserbi ti Apo, gaputa ada ng touch ti puso na. Amom, hamot basta-basta nga adaregtam nga agserbi ti Apo nga awan ng biagking, awan ng paandar di jeriknam eh. Masapol nga damang paandar jeriknam kasi talugan, no awam mang paandar, nagtaray eh. Balaksid no iduron mo. Kat kasta ti daduma a Kristiyano, sala agtaray no adamang iduron. Ngam awan andar na kakabsat. Kat ni Apostol Pablo, ada nang paandar king kuana. Isong ako na, dayjay nga nang tiliw jeriknak. Kaslang kumano, agasawa kat ko na dagat, Apo, kasanumot pa nang tiltiliw na tariknam, taapi nga nayat kamot king kuana. Dayjay di mako na nga apprehend. Ada nang tiliw jerik nana. Tatakakabsat, dayjay kano nang tiliw jerik nana, isunti pinagbalin na mutten nga goal, binaliktad na. Dayjay nang tiliw kanyak ko nana, isumot ng titil-tiliwag. That I may apprehend that which I am apprehended in Christ Jesus. So kunana, ni Apo Jesus tinang pandar tiriknak. Numan pa idi kunana, agresibo ak no maipanggap tinainlubungan. Agresibo ak no maipanggap iti sekular. Ngem natayak. Aging gana nga ti Apo, tinats na ti pusok. Nagandar tiriknak, simmabalit tibok ti pusok. Nga DJ nga tibok, sabalimutan iti kayat na, sabalin sapsapulan na, sabalin ti birbirugan na, kunana. Iso nga, uray dagiti tao, mas daaw da. Iso nga kunadagat ni. Apay nga dayto, nga nangidadanas, jay nagan, nga ikaskasaba, namutan, kunadaging kuana. Wanata, DJ Kristo, sabsabali kakabsat, iti impakkan kuana, natiliw jirik nana, nagandar, kat dayjay Kristo nga nang tiliw ken kuana isumutten ti kayat na nga tiliwen ti panagbiag na. Oh, nakita yo? So nga makita yo dito yung kakabsat, ti talo nga di kini Apostol Pablo, maipapan di relasyon na iti Apo. Amo yo, ti Christian life kakabsat, hanta yung nga padakkelan unay nga issue nga, it is only between you and the pastor. It is only between you and the member. It is only between you and the ministry. Ti talaga nga Christian life, ti pundasyon na it's between you and Christ. Kasi awan perfect ministry, awan perfect pastor, awan perfect member. Ngam no apay nga hamo mapukaw, ti panagayat mo iti church, ti ministry, ken ti tattao kakabsat, gapu ka dayjay between you and the Lord. So deti talo nga makita tayo ken Apostol Pablo, ana dijay desire. At the desire na nga na Diyosan eh. Makitam di tarigagay na nga para ti Apo eh. Diba? Iso nga, amok nga, da kayo kaduang kada tayo, nabambanugan, ado trabaho na, ado iti parparikot na, ado dadagsen na, ado pa'y utang na. Ado pa'y dagiti, talagang stress can pressure tayo di panagbiag. Ngam ammom kakabsat, ti talaga nga mangiyababog king ka iti panagserbi ti Apo. Ti Apo mo lang. So nga DJ nga desire, isot dapat nga inorture mo kakabsat. Kasi
No once nga dumtenglat rigan-rigat ti ministry, dumteng lang iti panakabdadanas, persecution kan amin, DJ tarigagay mo nga na Diyosan, iso ti mangidurun king kakabsan. Iso nga, makita yung kan Apostol Pablo, iso nga ti question ko kada kay kadeto nga rabi, at da kada kayo deto nga desire. Desire nga ti Apo. Kakabsat nga, kaladji ko na ni Salmista David nga, as the heart panteth after the water brooks, so that my heart longeth after thee, O God. Kuna na, amoy di jay? Kasla kano, day jay ugsa, nga di agtal na, mawawan, nabanugan, ngam di makatal na, aging gana nga di na masarakan jay danom. Kasta apo ti pusok ken ka. So nga makitam ti Kristiyano, ure adot problema na, adot ti parikot, dadagsen na, adot pressure ken stress na ti panagbiag, kasla deti agpurpursikilat ta kakabsat, amom no apay, adda di tarigagay na ti Apo. Sapsapulan na lata ti Apo kakabsat. Dayjay, di punto ni Apostol Pablo, may kadwa nga di, hanlang nga di jay desire, no di kat adaken kwa na jay drive. No drive ko na tayo kakabsat, kasla adamang, ano ti drive, ti Ilocano ka de. Kaslang kuma dete, adamang idurduron king kuana. Diba? Ada drive na kakabsat. Makitam lata jay Kristiyano, nga dete, makuna lang nga umay, kante Kristiyano, nga talaga ada drive na nga na espirituan kakabsat. Yan na kaijay. No, daga ka DJ mo na, nga makunala ang kakabsat, tuntunam ti Apo. Sarakam ti Apo. When? Sarakam ti Apo. Gusto ako na di Bible, seek the Lord. Sapulam ti Apo. Desire, drive. Kanti may ikatlo, determinasyon. Gapu ka di gito'y kakabsat, DJ nga desire na, drive na, determinasyon na, translated into action, makitam kakabsat, nga uray adon dagiti nagapuanan ti Apo kang kuana. Kan uray kasla na bambannog payeng kakabsat, ngem makitam latta, kala Pastor John, han na maawanan tarigagay. At the drive na, uray lakayeng ko na tayo at 65 nan kakabsat. Ngem arig na, no agtrabaho, at iwan na pa'y digitay 35 kan 25, jegunay na. Drive, kan adda DJ determinasyon. So itat kakabsat, let's look at the qualities and marks of an effective servant of God. Umuna ti amin, J. Matthew chapter 6 verse 33. Kunana jay, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dinggan nyo kakabsat. Haan ka nga epektibo iti panagserbim iti Apo, okay? Nuham mo umuna, number one who has godly priorities and objectives. Deta kakabsat, umununa amin deta, one who has godly priorities and objectives. Ti dapat kakabsat, listen, tapno agbaling ka nga epektibo ti panagserbim iti Apo, ti Apo ti umuna nga sarakam. Okay. Haan nyo nga sabsabten ti blessing. Kasi ti Apo, isabot na ti blessing. Ti dapat nga panunutem, isabat mo jay biyag mo ti Apo. Naawatan nyo jay logic? Awatan nyo deta kakabsat. Kunak ka dagiti kinaunselak jay klaberya. Nagasawa, kasarag into no June. Kunak kadakwada. Lalo di jay asawa na ni Brad. Naga na tayo. Nalipadak mo ten. Han, Temesa. Oo. Kunak king kwa na, Brad. Sikat ti lalaki. Nagagangay ka dati nga lalaki nga agsapol tayo para ti pamilya. Ngam dito ibuangayin yung nga pamilya,
each for the other, but both for the Lord. Dapat iti mindset tayo, kanti pamilya tayo kakabsat, ti talaga nga dapat goal tayo, ti Apo. Isu nga, haam mo nga sabsabatan jay blessing. Kasi ti problema ti tao, sapsapulan na no yan at blessing kat mapanaisabat ti sarili na ijay. Kung nasaan ang blessing, doon siya. Naawatan niyo. Isu nga rod nga, we always warn, especially those who plan to go abroad. Haan nga DJ, blessing ti umuna nga panunutom nga isabat mo, yan at ayan ti blessing, ijayak. Yan at ayan ti adu nga pagsapulan, ijayak. Yan at ayan ti abundansya nga kwarta, ijayak. Kasi no iso ti priority, objective ken goal mo, iya dayo na ka ti Apo. Naawatan niyo. Isu nga haan nga jay blessing ti sa pulem ket sa batem. Kasi kakabsat, ti Apo isabot na jay blessing. Kita nyo jay, Psalms 133 verse 3. Kuna na jay, for there the Lord commandeth the blessing. Kita nyo as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing. Ano ka nasawon ti command? DJ gayam blessing kakabsat, haan nga sikat timang sarak, haan nga isut umuna nga priority nga saraken. Naawatan nyo? Kasi, kuna na ijay verse, ti Apo, isut mangisabot DJ blessing. Bilinan na nga rod. Kuna na kat, sika, ingka kiniiyan. Di kat uray, haan nga pampanunutan ni iyan, no yan na jay blessing, umaylat taking kuha na. So, ti idea na ti Bible kakabsat, ti Apo ti umuna nga sabtem. Make sure nga tibiyag mo, alinyado kaking kuana. Agsabat kayo nga, deto'y ti Apo, dito'y ka. Naawatan niya. Masapol nga iyalain mo, jay biyag mo iti Apo. So no inyalain mo, jay biyag mo ti Apo, anak ko na, all these things shall be added. Apay nga added, sinot manginayon king ka. Ti Apo, at ako na, He commandeth the blessing. No kitaan tayo kakabsat, kang kay ti may nga passage di Bible, tapno, ma-establish, yan ta panunot yo, deto yung nga truth, deto yung kat, awan iti anyaman nga kwa na kakabsat, tilang prayer kan goal ko, maisurok kada kayo, kasi, kayat ko nga makita, nga napasnag kay ngagserbi ti Apo, ngamnuhaan nga maiset ta panunot yo, according ka DJ, panunot nga dapat, you cannot be an effective servant. Kasano ka agbaling nga effective servant of God, timot priority mo kat, yan na't blessing. Yan na ti adu nga kwarta. Yan na iti pagsapulan. Yan na ditoy. Naglawag ta ko na ta Biblia. Seek ye first the kingdom of God. So pag ganun na yung mindset mo, talagang hindi ka na maaasahan na pati Domingo yung kagubran, pati Merkules, mapuypuyat kat Sabado, trabi na anang arod kat, kwarta. Kung may ka makikimong Domingo, papatay kag mamayu ka, awan na puro kwarta. Sab-sabtem ta blessing nga rudan eh. Hanahustod ako na? Kasano ka nga effective servant ita? That is why, the mindset is this. Kita mo na. For the Lord commanded, 1 Kings 17, if I'm not mistaken, get the hence and turn the eastward. Kung nati Apo, go to Brook Cherith. Katnuhan lang ati apot priority ni Elijah, kat hanamangag di kita kakabsat. Kasi ti Apo dagsasaw Kung na Elijah, ingka ijay Brook Cherith, nuhaan laeng nga intimate ti panagipagpagnana kanapod Diyos, nga ti Apot sabsabten na kakabsat, hanamaala di kita nga instruction ti Apo. Taapay nga min kakabsat, di instruction ti Apo kan Elijah, sumabot tumat jay bangir. Look at verse number 4. Verse number 4. And it shall be
that thou shalt drink of the brook, and I have commanded. Wow. Ti kayat na mga asawan detoy, no ti apo binilin na ka, hamukong ko ng kasano akto nga rod, kasano akto nga rod. Di blessing latat parikot mo aya, di pagbiag lata, what shall we eat, what shall we drink, iso latat worry tayo, iso latat stress can pressure tayo. Ngam ko na ti apo, no. I have commanded the ravens to feed thee there. Basta ti duty, go to Brook Cherith. And my duty is to command the ravens. They will come. So makita yung kakabsat, sabdam ti apo. Taisot mangisabot. DJ blessing. Haangkit din nga DJ, sapsapulam yan, di kita raven. Kakasapul mo raven, awam masapulam. Inka DJ Brook Cherith. Iyalain mo ti biyag mo ije kayat ti apo. Ti apon tot mangisabot. Iso nga dapat, if you want to be an effective servant of God, haan kuma nga agari kada tayo, ti panagparikot, apo pangalakti kastoy, apo pangalakti kastoy, apo pangalakti kastoy. Ti pagariyan tayo dapat ti puso tayo, jay goal tayo nga na Diyosan. Kato adaman di kito nga parikot, ibagam ti apo. And all these things shall be added unto you. O tata, verse number 5. Tanyo na pasama ka, verse number 5. So he went, yun ang magaling, and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. 6. And the ravens brought him bread. Sinabat na digijay raven, muna digijay raven ti may. You see? Oh. Tama. Di ba? The ravens came. Hanggang isot na pa nagsarak ti raven, the ravens came. And bread and flesh in the morning. And bread and flesh in the evening. And drank of the brook. 7. And it came to pass, eto na, after a while, that the brook dried up because there had been no rain. Okay? 8. And the word of the Lord came unto him, saying, yan na, dito pagsaya ata na urayam ti panangiturong ti abuking ka. Oh, di ba? 9. Anak ko na J9. Kung na ti abuking ko na, arise. Oh, oy, sabi niyang ganyan. Wala na yung mga raven. Expired na sila. May panibago ako, sabi ng Panginoon. Get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, kung nati apo, I have commanded. Oh, nakita yung manan? I have commanded a widow woman there to sustain thee. Iso nga, amom nagsaya at agtulnog ti apo. Confident ka nga at da isabot na kakabsat. Kasla kung madigiti project tayo, kada kami nga pastor, kakabsat, by the grace of God, nasurusuro tayo mo tindigito yung prinsipyo. Basta, apo, no dahil di kayat mo, sige apo. Why? Isabot nanto eh. Oh, adamang baro nga blessing to, ngam jak pelayan announce ka, da kayo kapsat, ngam hampay nga talaga nga totally deto eh. Ngam mamatiak nga isabot ti apo. Agtulnog tayo lahang kingkwana. Oh, nakita yung kapsat, di provision, it all follows. Hamo nga mapan sabsabten di provision, isabot ti apo ti dapat sabtem. Sikapom nga di biyag mo naka-align. Which bilang, I have commanded a widow woman there to sustain thee. 10. O, dinapanan. He arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of stick. Maka-discourage din na danunan na. Kasi kung nati apo, danto balo nga isut mangpakan ken ka. Idi makadanon, makita na jay balo nga agpidpidot iti rooting tikayo. Okay? And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Painuman na. Kunana ka di jay balo. O, anak ko na jay sumaruno. Verse 11. And as she was going, o di na pan jay balo, ya? He called to her. Kasla Pastor Jun, di ba? Dito imbaon na kakat 5 pagsasagad-sada na nga ipabiling king kakag. Di ba? Kung teka. Ikanak pa iti kanak, bread.
Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Okay, 12. Deto yan. And she said, nagsardeng, nalpay, di babae, as the Lord thy God liveth, amuti Diyos nga si bibiyag, I have not a cake. Awan, apo, maitid ko. Tila agda, handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Oh, agasam de jay. Ekat, siyempre ang iisipin mo, Lord, eto ba yung balo? Baka wrong number. Nagkamali, Lord. Sigurado ka, Lord, ito siya. Di ba? Amen. Pero naniniwala si Elijah dun sa utos ng Panginoon, I have commanded a widow. May iba pa bang widow rito? Siya lang eh. Ito yung inutusan ng Panginoon. Kaya very confident si Elijah. Wala siyang fear, walang stress, walang worry. Because he is confident, God commands the blessing. O ngayon, verse number 13, anong nangyari? And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. Agasam din nga pamati. May ibuston, di ba? Kung ni Elijah, gawan mo muna ako ng cake, tunumalpas, iso, agluto kang tumot. Ano pa ilutunda? But that was the faith of the man of God. And verse number 14, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And there was a miracle that happened. So, makitam kakabsat aya, that if you are going to be like Elijah, a servant of God, ti talaga priority, dinggam ti Apo. Your objective and priority is to seek God, to seek the kingdom of God and His righteousness. That should be our priority. So that when believers become, problem-centered, need-centered, wants-centered, and stress-centered, kati apumutan kakabsat, iti may set aside, you do not become an effective servant of God. Nawatan tayo? That is the first important mark and quality of a servant of God. One who has godly priorities. I-remind kayo kakabsat, listen, palagipang kayo today ting arabi, whatever your vocation is, anyaman, dagiti pagubraan nyo, it must never be your life's ultimate objective, because no matter how noble it is, when all is said and done, they are all temporal. God wants and He uses people who have chosen eternal objectives. Ti apo kakabsat, ti sapsapulan na nga mabalin na nga usaran ket tay Kristiyano kakabsat nga ti priority ken goal na eternal objectives. Panagserbi ken kuana. Is that your heart tonight? If you have that heart, that is a good beginning for you. No awang ka pa iti deta kakabsat, masapol ka itang arabi kung apo usto dito nga message unay. Medyo kanan nakon ti trabaho, kanan nakon iti panagbasak. Nagsayaat di ko na ni Jeric, talaga epektiba. Kita makitam lata jay puso na. At ano inayaban ni Pastor Denison, mapahanang kakabsat. Mano ka dati nga miyembrot kasta. Baka datayo pa yung kat, aglalalo no medyo imangat biyag tayo basiteng kat, kasla dati no agsao ti pastorong kat kala sa balitrik natay pa yan. No siguro ni Pastor John, okay, jakla mo kanyak. No siya ti agsao kada kayo, ato ubingat ka ron ni Pastor John. Maala kay siguro di boses na. Pero ang punto rito mga kapatid, makita mo yung puso ng kapatid na yung pastor magsasalita, Jeric, kailangan kita rito. Agad-agad. Yes, Pastor, I'll be there. Makita mo nga, uray nasisita di trabaho na, pagsapulan na, posible nga maikat, posible nga ungtan pa ni boss na kakabsat, nga masapol di trabaho iti apo di servisyo na. So makita mo, effective. No awan kasta, nga puso kan panunot tayo, nga DJ trabaho ti apo ti priority.
Katay mo ten trabaho tayo, digitay mo ten panagbasa tayo, digitay mo assignment tayo, isumot ten kakabsat, iti mangkaan kada tayo kakabsat. Antay ngagbalin nga effective nga adipon iti Apo. Amen? Oh, I hope nga deti nga puntos itang Arabi, umdas nga nangted kada tayo. And listen to me as I close. You have no idea. Awan idea kakabsat, no kasano itinsagana ti Apo, hala nga di blessing, di panangaramat na ti biyag mo, no masursurom deto nga mindset. Agingga nga awang ka iti dayta nga mindset kakabsat, adayu kapailaeng ka DJ mabalin nga panangusar ti Apo kang ka. Learn this mindset. Kat no daga ka deta nga mindset ang kakabsat, ti arig na you take the first step. Oh, and then you can go to the next. And God can use your life. All of God's people say, Amen. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for the message tonight. That Lord, ti calling me agserbigan ka. Ti goal mi Apo, kasanukam nga makapagserbi nga nasaya at apogan ka. Kat naadal mi itang Arabi nga ti pudno nga epektibo nga agserbi, one who has godly priorities and objectives. Ipangpangruna mi kumaapo, iti pagaryam. Iti kinalintag mo, ti panangituray mo, ti biyag mi. We learned tonight, thank you for making us realize, haang nga DJ, yan na ti ayan, iti blessing. No diket, sa din no ti pagayatam. Your will, compared Apo, ka DJ, yan na ti ayan, iti adunga kwarta. So Lord, help us, dear God, to obey your will, to listen to your will, and all these things shall be added. And help us to realize tonight that everything in this life is only temporary, but we should give our life to serve you. Thank you for the message tonight. In Jesus' name. Everyone says,